ovaj objekat u zaleđu Jodne banje. On se namjerno pušta da se sam uruši, da bi se na to mesto i na mesto ovih bespravnih baraka počela izgradnja u Futoškom parku. Bolji dokaz od toga ne postoji, a to je inače recept organizovanog kriminala. Kad god vidite da se neki objekat namjerno zapušta i dozvoljava da zub vremena na njemu radi, očekujte predlog organizovanog kriminala da bi se to ruglo uklonilo. Oni predlažu da se sruši i da se na to mesto izgradi nešto lepše, bolje, koje će biti ukras Novog Sada. Nemojte verovati takvim trikovima. Na taj način i na taj trik su pokušali i da sruše Svetojovansku crkvu na Uspenskom groblju. Mi smo se tome suprotstavili i zapuštenu crkvu preporodili rekonstrukcijom da se danas zaista ne može prepoznati u odnosu na pređašnje stanje. Ta naša akcija, investiciona akcija, je koštala 27.000 nemačkih maraka, a da se nijedna marka ili dinar nije prelazila preko računa ekološkog pokreta. Mi smo sve to odradili besplatnim donacijama usluga i proizvoda. Na taj način smo i crkvi poklonili 2 tone bronze za livenje novih zvona.